kumsang khat zakwa somnga pathuma khan papakhat hi a inthar London a alu thar ve chia alu chia hi siam that nga ya tam hle tia mu chei that na chu a thok tan ngal mol mola ama saberatan chauka a wallpaper te chu a hlui to ema wangin a khok thlatana heti lai hian wallpaper a kho me ka la ya hian a khok chia hi kong ka thu ruk ang deuh hi lo oma he kong ka hi lian lo hle a maka ti hle he room tereu te chunga hian eng tak chu omang mo ti in makti takin avaluta kongka hialian lova vakun luta he room tereu te chunga a mu hi arap mai ani lo adam chungin ama hian a bet to do na he room thu ru ka mi awang hian United Kingdom an dan pakhat chu an thlak pha hial bok don ani kumkhua atan Ming adeu thur deuh pheng mai hian Timothy hi Wales police station a aron tlan lut phong maya police na hna chuan anupui tha thu aron suita anupui beril chu tura pek thu asoya anaw ti tlakna tur dam doya pek chu lo chakma ma beril chu thita ni atia ti chuan a thi nuwa Timothy hi a buai zowa achi aya an in kota tuibul lo luan thin na kor an chin china chuan anupui taksa chu a pai ni in a soya chuan an fanu Geraldine chu London a ama enkol thei tur hna ada thule ama hi chu Wales a hian atlan chiat tak thu a soita ma se Wales sa thlen nu po hian a in thiam lo lutuk chu a omanuam thei thlot lova heiwanga in pe ani thu te hiaron soimol mola Timothy chu police te chuan an man ngal vat London a an thona London a tan ina anda phot ria tan ina lai hian Timothy a into detective te chuan an dapta an in kota tuibul lo luan na chin thei chu an en ngal vat boka hetia an en cha hi thiladik lo tan he tuiluan kor chin hi alo rit ema mi pakhata na hon thei ani lo police officer pathum te na ruala an be nu chuan theile theilovin an hong thei shama ti chuan an zuklu ta ruang re nga omlo baka he siwar chin rit tak mai hi Timothy khan ama khana choi theilo shim an let le a Timothy tan in atang mek chon ba chwa chwala in pui chu isoina khana om reng lo ti in Timothy chu a han in siam tha sawa athu athak ta police na hna chuan berili ei tur kha ama pe ka ni lo thu so in anuna mi poimo tak a thian pa apa ang maya a en ama kai shwai tu ber John Christie pe kani thu a soita Timothy chuan afanu Geraldine po John Christie kuta hian ada thu a soile ta a police te chuan Timothy chu an ring hlelang reng hle a athu so hi an oilo a chan chu he thila hian no panga lo tel le zel boxi ma se a soi ang hian ma chuan lak zel photangai John ate in lampan chuan police te chuan kal le ta a John le Timothy te hi apartment khata cheng an ni a John ate jok hi first floor an chenga Timothy te hi third floor a cheng an ni John ate ina chuan kongka an voki karkara an pui ethel po alo oma John po alo oma John chu a thian nai tak anga in alo soidan chuan a thong em maya John le ethel te chuan beril chunga thil thleng an hriat lo baka an fanu Geraldine phei chu an kol lo zia an lo soibok police te chuan Timothy fanu Geraldine chu an ngai tua ta hle tunge en kolang khonge a om ta kang le do tan soilo ti finfia nan John le etheli te in chuan handap ve shima engman mulo ma se John le etheli te in police te dan chwasan hian an in le a che vel chuan dap le shama an in hnunglama in te om chu an en ta ale a chunga chuan blanket atuamin berili ruang le afanu thlasum pathum mi Geraldine ni ruang chu an muta re hlum ve an ni atul ang an ti zo chuan police te chu Timothy lampanin an kal le a an thil mu le an mu na te han shila Timothy chu atong loklo officer pakhat chuan inupui le ifanu thina hian mophur tui ni em ti in an zota Timothy chuan o ti ina changta an zot zela Timothy chuan anupui nen poisa chongchanga na sataka an in nial thu soin an in nial reya kutte an in thlak tan boka heta hian berili chu arek tamai ni in asoya nin hi nuwa an fanu Geraldine po arek hlum vele a kha in te ya khan an ruang ada ti in a soita ni
hetia anupui te atha nu hian Wales a khan atlan cheta ni ina soya Timothy hian a inpuan na nung ber hi azuk le ta diwa anilo tile ma se thakhat nu vela try la chuan jury chuan Timothy lo hi ani aring theilo o ti in voi ni lai ama ti ani ziali ati dante asoi to a thiturin achung thu rel ani ta Timothy chu khai hlumanita anti hlumatanga kumthum le tle maliam chuan papakhat Beresford Brown hian Timothy a thian thale pa anga en John Christie le anupui etheliti omthinna chu alo alut ve don ta a John hi ni liam ta ve le khan in hi chwa sanin midang lo ata na hnut chhia ve to ani a Beresford hi aron lut ve ta abal ema enkol that lo ti achiang alu hian ti faya siam that angai na sa ti asia wallpaper te chu akhok tamol mola hetia wallpaper a hli me kalai chu achung lama tangin a pot thazar zara atop lama chuan kongkatero te chiang takina muta wallpaper khan alo hlia mai kongkalian lo tak ni ina kuna nga ya Beresford chuan wallpaper nunga daile ngal kongka lo omai chu makti takin abel chiang don ta aleng trok ka avalut ta chuan he kongka te chung athilwa mu hian adam chungin kalsan to don lo kumthum le tlem liam ta khan kan let le lokang Timothy an anupui berili arai ti asiat khan arayan du lo hleya achian pale pa ang maya en John kha avapana thuron la turin avapana heta tang chia hian buaina hal chana lo ni John kha sipaya tan laya medical training lo la ve thlap to ni a Timothy ne na chuan berili nau pai chu keman ka til ka thei renga lo min du phut te chuan ti ena lo changa Timothy chuan midang ti buai vak ngai lova mol pho lo boka achian pa John an na ti thei tur chu alo nial lo na samai Timothy chu chuaka in chung lama an che na tlan chhauhal watin anupui beril chu chanchi na han shil wata berili po chuan John ati tir chu alo pui ti lem lo ole alo tim maya ti chuan adota hian eng tak nge thleng ti achiang lova ma se rindan chuan kum sang kha chakwa somni pakwa September thla khan Beryl le afanu Geraldine te hian anin third floor a an chen na chuan chwa sana first floor a chukin John ate in lam chuan pana an luta John a chi alo oma anupui etheli chwa lai takani Timothy po hi a om lo lai ani a hemini hian a thian thaber Timothy hian anupui naw pai chu ti tlak sak don ti ero om lo ma se Timothy hian a hriat nge yarin om Beryl te chu an luta naute Geraldine chu arem laya an handa a John chuan Beryl chu a thut tir ta a medical chair ang dewa hian thutirin John chuan a man ruwa alata glass bur thil tui fim a chhunga om ang tak hiaron la a he bur atang hian thil mor pipe tero te ang deuh hi pahni aron lor chhuak boka he hi ka athil da na mouthpiece ang chi pakhat nen hian a inzum boka John chuan ka ada chi mouthpiece chu berilika chuan a wa a kha ti hian ika khan omse hipla ina hriat na tur kha lo dang don ani ti in beril chu a shila beril chuan a soyang chuan a tia ka a chuan John a mouthpiece pek chu a wa a hip ta boka heti lai hian a bur film a chuan chuan chemical engengemo aron thun boka chu chuan a bura chuan khuwar aron siama berili chu a taksa a angpo omta lo chuan a chat thlatop mai o hi John a ruwa manna fekani John hi medical lama alo la training reng lo sipai ma ni se alo soi ve mai ani naw ti tlak hi voi khat pola ti ngai lo John hi mo serial killer ani anwa Timothy aron let le a John ale anupui berile ti thil ti chu aron nga event John chuan apoi khop mai akal dik lo pala inupui chu athi ta hlau mai ifanu hi chu kalau en kolang thatakin kalau en kol don nia London hi chwa san watangai Wales panro alo ti ta chuta Timothy la chuan amingai san le athian thaperanga ngai chu buaina siam sak lo chuan zo na po zot lem lo chuan John soyang chuan Wales chu apanta ma seri laute a fanu anga ivena John a chanchen tia zo a mu tia du chuan John khan a mu tir du to lo Timothy chu thil thlang zong awang chuan a buai zowa ama a indema a inthiam lo ema a fanu a mu thei lo le zela a fanu ngai to avesi
mang ang takin police pantaringot kha ani a mase police te hne na khando ta soi thau a thian pa John kha ven himaladu fan pa ang maya a en John chu apu theilo kanupui ka that awatiringot mayani kha Timothy a traila kha chuan Timothy khan a thian pa John Christia ti vekani thu a soile thau mase alo soi kwal na salut tuk to kha an ring to lo chubaka John la tongkam thiam minaron lang pui thu boka indo pui lo ma chon to sipai ni boka korta chuan tongkam thiama aza oma a smart mai boxi jury chuan John hi a ring John hi mi kon fi takani a Timothy zokero aletling chi ani thung lau thong le in ring tok lo mel pu ani John a tual that tu zok ngei testimony a thu soi chuan Timothy a poisoi mia lo chu death penalty a mu tir pha ta hiala chumai baka police te khan an investigation kalpui khan an ril ru an kalpui thui ve shima a om ve tho na lai po om atira Timothy a arunin puang ringota kanupui ka that ti in police te khan he case an khoi tir khan Timothy a kha thiam lawa an ngai sa shim an ril ruwa Timothy a thiam lawa an ngai sa shim ani chu thil engemo han chik deuh tur bo khan chik lem lo hetia police ten Timothy a ringota anin sorbing awang khan an bulvela mi te po kha an en lem lo an mit kha del tlat entirnan khadia investigation an kalpui lai khan voi kha chu John le Timothy te chen na apartment kha an lut chuak renga khati lai vel khan an apartment nunglama khan ui atlana leikha a hai na samai heti lai hian kumliam ta a John an mei che pahni a tha te a phuma an ru chu a hai chuaka mishing luru le keru a hai chuak ani chu police depo ankal kwal ring John berina lo mufu lawa luru zo khamu in avom bo wata keru zo kero chu chiang takin lo la lang renga police te khan an mumia lo chubaka documenta Timothy khan anupui le fate athat ngei ti inziana a Timothy ming sign hia oma heipo hi police te sign chop mai ni arina ni ti chuan thiam lo na nei lo Timothy ti hlumani chuan tual that tu dik tak John zok chu zalen taka omin mi alo la tha bel zel zuyani chu he thil chen hnu hian meichia pali ala tha bel le mole anupui ethelitiamin ages machine thau khan bein ahnua arek luma berili athang che khan Beresford Brownan kha kongka thuru ka honnu khan Jonan meichia pathum atha te ruang a no lu kha amu ani police te shila hetia police te shil nu ni soma lekhian John Christie serial killer chu mu ni in man anita mi pariat atha thua puanga ma se evidence omlo mi pakhat atha che thiam lawa chang theya chu anupui etheli atha kha ani ma se thiam lo achanga thi tura achung thu rel nan po atok reng he khesi an hanjir chianga thiam lo na nei mi alawon lo ti hlum dekha mi pui thinarima dan keng ko mi te puin om lawanti a he khesian soi a hlo le em heiwang hian UK chuan kumsang kha chakwa somruk panga khan death penalty chu anlo ti top lailok tari a ti chuan kumsang kha chakwa somruk pakwa chuan death penalty chu an ti top ta mak mai ani heti level hian Timothy hian posthumous pardon adonga omzia chu official takin poisui lawani ti na ni chu